ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. ваз дурнамо ва дигар кафолатҳои ҳуқуқӣ, мақом ва нақши Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими низоми давлатдорӣ натиҷаҳои назаррасро дорост. Инак 30 сол Конститутсия маҳсули андешаи миллӣ ва арзишҳои бунёдии халқи мамлакат мебошад, зеро ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз маҳз ба шарофати таҳаммулгароӣ ва ҷасорату матонати сиёсӣ бо ҳамовозии мардуми соҳибмаърифати тоҷик қабул гардида, имрӯз барои устувории пояҳои давлати мустақил хизмат менамояд. шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. таърихи ташаккул ва марҳилаҳои тай шуда Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки бахномаи миллат пазируфта шудааст, бо давраҳои муайяни таърихӣ имрӯз кафолати зиндагии шоиставу бо ифтихори давлатдорист. Конститутсияи Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсоз ва бахномаи миллат дар роҳи эъмори давлатдории навини тоҷикон, пайвастани он бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳифзи манфиатҳои милливу давлатӣ, таъмини сулҳу собот ва ҳуқуқу озодиҳои инсон нақши барҷастаи таърихӣ дорад. дар тӯли 30 соли қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон албатта мо ба як низоми нави қонунгузорӣ, ба як низоми нави давлатдорӣ роҳ овардем. Имрӯз Конститутсия ҳамчун санади мукаммали ҳуқуқӣ муносибатҳои муҳимтарини давлатӣ ва ҷамъиятиро ба таври васеъ ва фароғ танзим менамояд. Конститутсия ҳуҷҷатест ки ҳамчун сарчашмаи ташаккули низоми нави қонунгузорӣ иштироки озодонаву васеъи шаҳрвандонро дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии мамлакат ва идораи давлат таъмин намуда, барои ояндаи дурахшон замина фароҳам меорад. Ба ифтихори 30-умин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидааст ки дар боз ҳам таҳкиму тарғиби арзишҳои миллӣ ва донишҳои ҳуқуқии шаҳрвандон нақши муассир бозид. Ин санади муҳим бахнома ва шоҳсутуни давлат маҳсуб ёфта. қабулу амали он барои ҳар як шаҳрванд падидаи таърихиву тақдирсоз аст, зеро мардуми тоҷик бо майлу иродаи худ бо роҳи райпурсии умумии халқӣ имконоти ҳуқуқии қабули бевосита санади волои миллии худро амалӣ сохта. Бо шарофати он дар заминаи сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пойдевори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии тоҷиконро таҳким бахшид. Конститутсия барои давлат ҳамчун қонуни асосӣ хизмат карда аз дигар қонунҳо бо хусусиятҳои хос фарқ мекунад. Ин санади асосӣ пеш аз ҳама муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим дароварда, дорои қувваи баланди ҳуқуқӣ мебошад ки асоси сохтори конститутсиониро муайян ва бевосита амалӣ менамояд. ҳифзи арзишҳои миллӣ, таҳкими рукунҳои муҳими давлатдорӣ, худшиносӣ ва ифтихор аз дастовардҳои соҳиби истиқлоливу озодӣ самараи низоми судманди давлатдорист ки дар шароити кунунӣ дар заминаи пояи устувор Конститутсия бо саодати миллат ва кафолати рушду тараққиёти давлат аз ҷумла суботу амният ва ягонагӣ пойдор аст. Бо дар назардошти ин Конститутсия маҳсули андешаи миллӣ ва арзишҳои бунёдии халқи мамлакат арзёбӣ мегардад. яке аз дастовардҳои гаронарзиш барои миллати кӯҳанбунёди тоҷик ин дастёб гардидан ба қабули Конститутсия ба ҳисоб меравад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист ки истиқлоли давлатии миллии моро аз лиҳози ҳуқуқӣ расмӣ намуда ба ҷаҳониён Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун кишвари ҳуқуқбунёд, демократӣ, дунявии ягона муаррифӣ намуда Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваст намуд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар худ беҳтарин арзишҳои волои ҳуқуқи инсонро ҷойгир намудааст ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ эътироф карда шуданд. Мо тавонистем бо амали меъёрҳои Конститутсия дар давоми 3 сола ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардидем. Соли маърифати ҳуқуқӣ метавонад барои таҳким бахшидан ба волояти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузории соҳавӣ мусоидат намуда бошад. барои гузариш ба марҳилаи нави рушди ҷомеаи кишвар ба сӯи бунёди давлати ҳуқуқбунёди иҷтимоӣ ва ҷомеаи озоди шаҳрвандӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳим ва муассир гузошт. Дар заминаи меъёрҳои муқарраргардидаи бобу моддаҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаҳои мухталифи мамлакат тадриҷан рушд карда барои сокинон шароити зиндагии шоиставу арзанда фароҳам омад. Тоҷикистон чун субъекти мустақил ва баробарҳуқуқи низоми навини давлатдорӣ ба мақому манзалати
шаҳрванд ҳуқуқу озодиҳои инсон арҷ гузоштанд таъмини зиндагии арзанда ва босаодатро барои ҳар фарди кишвар бо асноди ҳуқуқиву меъёрӣ кафолат медиҳад. Ин аст ки бо такя ба ин бахтнома ва пояи устувори давлатдорӣ инкишофи бемайлони иқтисодиву иҷтимоӣ таъмин шуда дар заминаи якдиливу якпорчагии ватани азиз сокинон дар фазои сулҳу оромӣ умр ба сар мебаранд. Ин ҳама аз бузургтарин ҷашни миллӣ истиқлолият маншаъ гирифта дастовардҳо аз ҷумла низоми устувори давлатдорӣ ва пояҳои он арзиши олӣ дониста мешавад. Фахриддин Муҳаммад Юсуф, Ахбор. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти лоиқ шералии шаҳри Панҷакент бунёду навсозии 36 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, корҳои бунёдӣ бо маром идома дорад. гузориши ҳамкоронамон. дар шаҳри Панҷакент бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду навсозӣ зиёда аз 1000 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 508 тои он сохта ба истифода дода шуданд ва имрӯзҳо дар зиёда аз 100 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо маром рафта истодааст. аз иншооти ба нақша гирифта шуда як қисматаш ба ҷамоатҳои деҳот рост меояд. хусусан дар ҷамоати деҳоти ба номи лоиқ шералии шаҳри Панҷакент дар асоси нақшачорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёди 36 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 30 тои он сохта ба истифода дода шудааст. сокинони ҷамоати деҳоти лоиқ шералии шаҳри Панҷакент бо саҳмгузорӣ дар бунёди иншооти гуногуне ки бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст, дар амал нишон дода истодаанд. зеро аз 36 иншооте ки ба нақша гирифта шудааст, аксарияти онҳо бо дастгирии соҳибкорон, ҷавонони ба нангу номус, шахсони хайрхоҳ ва дигар сокинони ҷамоат бунёд гардида корҳо дар ин самт идома доранд. яке аз иншооте ки имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар он рафта истодааст, ин беморхонаи минтақавии деҳаи ғусари ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ мебошад ки барои ҷойгирнамоии 100 кати табобатӣ сохта мешавад. ҳоло корҳои хирчинӣ дар ошунаи якум ба анҷом расида, корҳо дар ошунаи дуюм оғоз гардиданд. бинои беморхонаи мазкур тибқи лоиҳа аз 3 ошуна ва таххона иборат буда сохта мешавад. гуфтан зарур аст ки бинои кӯҳнаи беморхонаи мазкур соли 1937 сохта шуда, дар он айни ҳол 87 кас кор мекунанд ва ба талаботҳои имрӯза ҷавобгӯй намебошад. ҳамчунин сохтмони кӯдакистон дар деҳаи навободи ҷамоати деҳоти ба номи лоиқ шералӣ оғоз гардида, имрӯзҳо корҳо дар ошунаи якум бо маром рафта истодааст. тибқи иттилоъ бинои кӯдакистон 3 ошона сохта мешавад ва баъди сохта ба истифода додани он 240 кӯдак ба тарбия фаро гирифта мешаванд. кӯдакистони мазкур низ бо саҳми сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ, хусусан шахсоне ки маблағҳои барои ҳаҷ ҷамънамудаи худро барои сохтмони ин бино сарф намуданд бунёд карда мешавад. ба таълими томактабӣ фаро гирифтани кӯдакон аз омилҳои беҳтар гардондани сифати таълим дар зинаҳои болоӣ дониста шуда, сохта ба истифода додани ин кӯдакистон имкон медиҳад то кӯдакон барои рафтан ба синфи якум омода гарданд ва сокинони ин деҳа ният доранд ки кӯдакистони мазкурро то ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ сохта ба истифода диҳанд. аз дигар корҳои наҷиб ва иқдоми шоистаи сокинони ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ ин муфаршнамои роҳҳои байни деҳа ва маҳаллаҳо мебошад. бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, сокинони маҳаллаҳои Меҳробод, Гулрез ва ободони деҳаи ғусари ин ҷамоат иқдом гирифтанд то соли ҷорӣ 3 километр роҳи асосӣ ва байни кӯчаҳои худро муфарш намоянд ва то имрӯз 1200 метро муфарш намуданд ва корҳо дар ин самт идома доранд. мо то ҳол дар айни ҳол 1 километру 200 метр роҳро мунфарш кардем, роҳи асосӣ 600 метр, роҳи байни маҳалла 600 метр. нақшамо айни ҳол имсолаш ба 3 километр аст. дар соли оянда ҳам нақши мунфаршкунии маҳалла дорем. мунфарш намудани роҳҳо аз омилҳое дониста мешаванд, то баъди он бисёре аз мушкилоти сокинон бартараф мегарданд. хусусан рафту омади хонандагон ба мактаб ва сокинон осон шуда, фарсудашавии қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо низ кам мегардад. далери бозор, Зарҳуни Неъматулло, шаҳри Панҷакент, Ахбор.
با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار مؤسسه‌های نوی تعلیمی بنیاد می‌گردد. ساکنان و صاحبکاران جماعت دهاتی الماسی شهر در پیروی از سیاست سازنده حکومت مملکت در نزد مؤسسه‌های تعلیمی صنفخانه‌های ایلوگی ساخته در رشد دهات سهم می‌گذارند. گزارش در این خصوص. از توجه و دستگیری‌های روزافزون دولت و حکومت کشور به ساحه معارف، ساکنان و صاحبکاران شهر حصار خوشنود گردیده در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی بنیاد و از نوسازی و ساختمان بیناهای ایلاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی را پیشه کردند. در این زمینه با سهم ساکنان خیرخواه در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 99 دهه سبززار جماعت دهات الماسی دو صنفخانه ایلاوگی ساخته به استفاده داده شد که با همه شرایط تعلیم و تدریس مهیا می باشد. اکنون خوانندگان در صنفخانه‌های کشاد و برهوا به آموزش و از خودکنی فن‌های تعلیمی ادامه می‌دهند. باشندگان دهه سغدیان نیز در دایره تدبیرهای آبادانی محل از حساب مبلغ‌های خودی برای بهتر نمودن شرایط تحصیل فرزندانشان 4 صنفخانه ایلاوگی را در نزد مؤسسه تعلیمی دهه بنیاد نموده مورد بهره برداری قرار دادند. اهل دهه از این دستاورد خوب مهنتی خوشنود گردیده من بعد نیز در کارهای آبادانی دست جمعانه سهمگذاری خواهند کرد. در دهه توتکای جماعت دهات الماسی ساکن همین دهه اسدالله فیض‌اللهیف زمینی در اختیار داشتهش را جهت بنیاد یک مکتب دو آشیانه جدا نموده ماه قبل به ساختمان بینا آغاز کرده بودند. اینک کارهای ساختمانی در عرفه انجامیابی قرار داشته عین زمان صحن مؤسسه تعلیمی را به تنپوش نموده ایستادند. خوانندگان این دهه مسافه زیاد را طی کرده به مؤسسه تعلیمی دیگر می رفتند و در دوره سردی ها به مشکلی زیاد روبرو می شدند. ساکنان نیت دارند بینای تعلیمی را تا آغاز فصل سرما به استفاده داده برای حل مشکلی فرزندانشان حصه گذار باشند. همین گونه کارهای آبادانی را اهل دهه نوروزی نیز اقدام گرفته به ساختمان بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 124 آغاز نمودند. طبق لایحه انشاءات در دو آشیانه بنا یافته از 9 صنفخانه و 3 حجره فنی عبارت می باشد و برای 240 جای نشست در یک بست پیش بینی شده است. همچنین در آینده در نزد مؤسسه تعلیمی ساختمان تالار ورزشی و مجلسگاه در نظر داشته شده است. پیر و برنای دهه با عزم و اراده خویش چنین عمل خیر را سهمگذاری در آبادانی یک گوشه تاجیکستان عزیز عنوان نموده جهد دارند تا انشاءات را در مهلت معین گردیده با صفت بلند به استفاده دهند. مورد قید است که در دایره نقشه چاره‌بینی ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار ساختمان و به استفاده دادن 139 صنفخانه ایلاوگی به نقشه گرفته شده. تنها در آغاز سال نوی تحصیل 2024-2025 60 صنفخانه به استفاده داده شده. کارهای بنیادی در دیگر انشاءات ساحه معارف ادامه دارند. همچنین بنیاد مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی در دهات به نقشه گرفته شده است که دوره به دوره ساخته می شوند. از جمله در دهه لاله‌زار جماعت دهات الماسی یک بنگاه سلامتی مورد بهره برداری ساکنان قرار داده شد. بنگاه طبی از حجره‌های داروگذرانی، ایمونیزاسیا، مامادایه و یک اتاق کاری عبارت بوده با تجهیزات و لوازمات طبی مجهز گردانیده شده است. از این بعد اهل دهه می توانند راه دور را طی نکرده مرحله اولین تشخیص و طبابت را در دههشان گذرند. این بنگاه سلامتی شرایط و خدمت رسانی طبی و دسترسی به طبیبان را در دهه لاله‌زار بهتر و خوبتر خواهد کرد. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر حصار، اخبار. در ناحیه جیهون به رشد ساحه کشاورزی توجه مخصوص روانه شده دهقانان در تامین امنیت اوزوخواری مملکت سهم می‌گذارند. در برابر پرمحصول استفاده گردیدن زمین‌های کشادی کورم قطعه‌های نزد حولگی ساکنان نیز با ثمر و عاقلانه استفاده می‌گردد. همکاران ما گزارش می‌دهند. استفاده با ثمر زمین نزد حولگی و ریانیدن 2-3 حاصل در یک سال در هر یک خانواده ساکنان ناحیه جیهون مشاهده گردیده همه ساله با مقصد بهتر گردانیدن سطح روزگاری خویش قطعه‌های نزد حولگی خود را پابند کشت و پرورش زراعت و سبزوات گوناگون کشاورزی می‌نمایند. ساکنان جماعت دهات قمسنگیر ناحیه پیوسته جهت براه ماندن کشت و کار در زمین‌های وسیع و نزد حولگی تلاش کرده هر قطعه زمین را عاقلانه و پرمحصول به کار میبرند.
استفاده چی زمین‌های خواجگی باشد، چی زمین‌های نزدیک حولگی باشد، رویاندن اینا کم از 3 حاصل از زمین‌های نزدیک حولگی و خواجگی دهقانی سفربر شده است و بینید که امروز در شاهدی ما کدبانه این خاندان قریب تا 400-500 بنکه افشورده ها، مرباها و تا 2 سال از ذخیره است از غله‌دانگی ها، لوبی، گندم، مکه، خوراک چاروا، خوراک درشت نرم همش به نظر گرفته شده است. به نهایت تحت نظارت است. طور مشاهده شد در همین شب و روز ساکنان این محل علاکه حاصل کشت اساسی را از قطعه‌های در اختیار داشتهشان پوره جمع‌آوری نموده برای حاصل دلخواه به دست آوردن زراعت و سبزوات گوناگون از قبیل پمیدار، بادرینگ، کارتوشکا، پیاز، سبزی، لوبیا دانگی و دیگر انواع سبزوات را در کشت تکراری به راه ماندند که در حال حاضر نشو و نمای خوب دارند. تاکیدهای پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت استفاده زمین نزد حولگی و ذخیره محصولات برای 2 سال ساکنان جماعت مذکور را روح بلند نموده سال از سال با کشت و پرورش و ذخیره حاصل دلخواه محصولات دقت اولین درجه ظاهر می نمایند. طور خود ساکنان ابراز می دارند همساله از این قطعه ها حاصل فراوان برداشته در برابر پیشنهاد به بازار همزمان قسمت از آن را به طور گوناگون ذخیره می سازند. ما گفته های پیشوای ملت را سرمشق خود حسابیده از همین زمین ها تا رویاندن 3 حاصل حرکت میکنیم که تا 3 حاصل رویانیم و ببینید که همین رویاندن 3 حاصل هم بودجت عائله ذخیره می شود، هم محتاج به بازار نمیشیم. ببینید همه نمود محصولات چه از میوه و چه از دانگی ها ذخیره می شود، در زمستان عذاب و مشقت نمی کشیم. دلگرمی ساکنان این منطقه به زمین به آن باعث گردیده است که در همه فصلهای سال بازارهای گرد و اطراف با محصولات تر و تازه بروقت تامین و روزگار اهالی بهتر و خوبتر گردد. سمندر شایف اسکندر سعید، ناحیه جیهون، اخبار. بیننده‌های عزیز، شما رو با دیگر خبرگزاری‌ها در نشرهای من بعد آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.